isto piše u toj pjesmarici, ali laka je zato. Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Danas nastavljamo sa 9. poglavljem koji se zove Najpovjerljivije znanje. Nešto o tome govorio i Mahadžala Prabhu na javnom programu, odnosno na ovoj proslavi. Ovih središnjih 6 poglavlja Bhagavad Gita, jel? Znači, Bhagavad Gita ima 18 poglavlja, ovi 6 su zapravo zaštićeni, jel? Prvi 6 poglavlja je karma yoga, a zadnjih 6 je jnana yoga, a bhakti je u sredini. Ona je zaštićena. Tu se opisuje čista devocija, predanost. Danas ćemo, znači, iz 9. poglavlja Bhagavad Gita kako vest, recitirati i čitati komentar Šrila Prabhupada, nešto o tom reći, ovim predivnim stihovima koje govore baš o predanosti, čistoj predanosti, ali ćemo prvo ponoviti, odnosno prvo ćemo ovaj stih svi zajedno recitirati, prvo reč po reč, pa ćemo onda običajno Yat Karoshi Yat Ashnasi Yat Juhoshi Dadasi Yat Tapasyasi Kaunteya Tat Kurushva Mat Arpanam Yat Karoshi Adashnasi Yat Karoshi Adashnasi Yajuhoshi Dadasiyat Yajuhoshi Dadasiyat Yatapasyasi Konteya Yatapasyasi Konteya Tat Kurushva Madarpanam Tat Kurushva Madarpanam Yat Karoshi Adashnasi Yajuhoshi Dadasiyat Yatapasyasi Konteya Tat Kurushva Madarpanam. Prabhu si. Yat Karoshi Adashnasi Yat Karoshi Adashnasi Yat Juhoshi Dadasiyat Yajuhoshi Dadasiyat Yatapasyasi Kaunteya Yatapasyasi Konteya Tat Kurushva Madarpanam Yat Karoshi Adashnasi Yat Karoshi Adashnasi Yat Juhoshi Dadasiyat Yat Yajuhoshi Dadasiyat Yat Tapasyasi Kaunteya Yatapasyasi Konteya Kurushva Madarpanam Tat Kurushva Madarpanam Yat Karoshi Adashnasi Yat Karoshi Adashnasi Yat Juhoshi Dadasiyat Yajuhoshi Dadasiyat Yat Tapasyasi Kaunteya Yatapasyasi Konteya Tat Kurushva Madarpanam Tat Kurushva Madarpanam Yat Karoshi Adashnasi Yat Karoshi Adashnasi Yat Juhoshi Dadashiyat Yajuhoshi Dadasiyat Yat Tapasyati Kaunteya Yatapasyasi Konteya Tat Kurushva Madarpanam Tat Kurushva Madarpanam Yat Karoshi Adashnasi Yat Karoshi Adashnasi Yat Juhoshi Dadasiyat Yajuhoshi Dadasiyat Yat Tapasyasi Kaunteya Yatapasyasi Konteya Tat Kurushva Madarpanam Tat Kurushva Madarpanam
majke. Matađis. Yat karoshi yadashnasi. Yakaroshi yadashnasi. Yajukosi dadasiyat. Yajukoshi dadasiyat. Yatapasyasi kaunteya. Yatapasyasi kaunteya. Tat kurushva madarpanam. Tat kurushva madarpanam. Yat karoshi yadashnasi. Yakaroshi yadashnasi. Jađ. Yajukosi dadasiyat. Yajukoshi dadasiyat. Yatapasyasi kaunteya. Yatapasyasi kaunteya. Tat kurushva madarpanam. Tat kurushva madarpanam. Šta vi ne učite sanskrt u školi? Ne? Au. To je greška, vidiš? Učite da. Više pisama. Jat. Sve što. Karoši. Radiš. Jat. Sve što. Ašnasi. Jedeš. Jat. Sve što. Džuhoši. Nudiš. Dadasi. Daješ. Jat. Sve što. Jat. Sve. Tapasyasi. Strogosti koje vršiš. Kaunteja. Okuntin sine. Tat. To. Kurušva. Čini. Mat. Meni. Arpanam. Kao ponudu. Jeste primijetili koliko se puta ponavljalo reći jat? Ali vidite da kako je sanskrit zanimljiv, on je prilagodio taj jat idućoj riječi, ne? Vidite, jat, jad, jađ, ne? Lakše je za izgovor, ne? Evo, jat tapasyasi, jad juhoši, jat karoši, evo, zanimljivo. Prijevod i smisao njegove bajanske nosi šla prapada ki jaja. Sve što radiš, sve što jedeš, sve što nudiš ili daješ i sve strogosti koje vršiš okuntin sine, ponudi meni. Jel? Primjer, jel? Nuđenja. Smisao. Svatko je dužan urediti svoj život na takav način da ni u kakvim okolnostima ne zaboravi Krišnu. Svatko mora raditi kako bi održao tijelo i dušu zajedno. Krišna ovdje preporučuje da radimo za njega. Svatko mora nešto jesti i da bi živio, zato treba prihvatiti ostatke hrane ponuđene Krišni. Svaki civilizirani čovjek mora izvoditi neke religijske dužnosti, obrade. Krišna zato preporučuje, čini to za mene. To se zove arčana. Svatko ima sklonost k davanju milostinje. Krišna kaže, daj meni. To znači da sav višak prikupljenog novca trebamo iskoristiti za širenje pokreta svjesnosti Krišne. Danas ljudi jako naklonjeni procesu meditacije, koji u ovom dobu nije praktičan. Ali ako netko 24 sata na dan meditira na Krišnu mantru, Hare Krišna mantru, na svojoj brojanici, sigurno najveći meditator i najveći jogi. To je potvrđeno u 6. poglavlju Bhagavad Gite. Ko ima brojanicu? Hare Krišna. Vi nemate brojanicu? Matađi sad, vi imate brojanicu? Krunicu? Imam. Ne, Nisam stvari, otišla sam negdje daleko. vi ste s Krišnom već to, vi ste u Indiji već s Krišnom. Hare Krišna. Imam dvije. Da, pa vi onda duplo mantrate. Hare Krišna. Evo, ovako. Čak šumite na to smo Nama Višnu Padaya Krišna Paštava dobro. Šri imate Bhakti Vikaša Sadamya. Nama Višnu Padaya Krišna Paštava dobro. Šmate Bhakti Vedanta Swami Namaste Sarasvati Više Shashnavadi Pašchata Desha Talme Vancha Kalpatrubhyascha Kripasimudaya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
danas se ujedno, ne znam baš točno danas, Vyasa Puja od Kratu Prabhuva, danas baš. Da. A gdje je najveće, gdje je slavlje, u kojem mjestu? U Indiji negdje? U Indiji negdje, jel? Tata gdje je? Gdje je slavlje Viđa? Idemo. Šta si zaboravio? Dobro, uglavnom danas je jako povoljan dan za Vajšnava, odnosno pogotovo za one koji su učenici od Kratu Prabhuva, koji je imao prilike biti u Osijeku, ne jednom, već sigurno već 10-tak puta. 9 puta je bio, evo ja sam jednom pogriješio, 10-tak puta sad sam rekao. Znači, Kratu Prabhuva je jedan naših duhovnih učitelja u Iskonu, našem duhovnom pokretu, koji isto propovjeda, putuje sa svojom suprugom, propovjeda svjesnost Krišne. I danas je njegov, a rećemo, dan pojave ili rođendan, u biti dan slavljena gura se zove Vyasa Puja, znači kad učenici i oni koji nisu učenici sa zadovoljstvom slave svog gurua, svog učitelja i nude mu fine preparacije vegetarijanske, koje mi onda na kraju uzdušno počastimo, pojedamo. Na taj dan su često inicijacije, učenici čitaju ponude za gurua svoga, zahvalnosti, znači guru je predstavnik Krišna i on zaslužuje najveće poštovanje, znači, ali on nije Bog. Evo, to je, da se razumijemo, da neko ne bi rekao da obožavamo čovjeka kao Boga. Odnosno, obožavamo ga kao Boga, ali on nije Bog. To je velika razlika. To kažem zato što čuli ste i Mahadžvalu koji je često u Indiji, odnosno svake godine po nekoliko mjeseci i koji je vidio i čuo za razne avatare po Indiji, koji su dan danas kroče Indijom. I kad sam ja bio, isto je bilo afera s jednim lažnim avatarom i lažnim učiteljima, guruima. I eto, Prabhupada je na to ukazao u knjigama koje je napisao, odnosno on je zapravo prenio drevna učenja, jeli? I nam objasnio zapravo što znači ovi stihovi, što. Ali on ništa nije mijenjao, on ništa nije dodavao. Jel? Stihovi su takvi kakvi jesu, zapisani prije 5000 godina, izgovoreni prije malo više od 5000 godina. Znači ovo znanje se prenosi tako kako je, ali to je bitno naglasiti, zato se ova knjiga zove Bhagavad Gita kako jest. Znači, nema nekih osobnih tumačenja. Jel? Tako da, i to je zadatak i dužnost, odnosno misija i učenika Prabhupada da prenose ovu poruku nepromijenjenu. To je zapravo Guru Parampara. Znači, ja kažem, ovo je diktafon ovo. Ovo je diktafon, šta je ovo? To je diktafon. I kažeš onda Mohanu, to je diktafon. I onda Igoru, ako nema telefona pokvarenog, to nije to. Znači ovo znanje se prenosi savršeno. Znači ovo je to, tome služi to, sve ima svoje. Ne? Tako je ova knjiga znanja je nepromijenjena, prenošena 1000 godina. Krišna je rekao prije 5000 godina jednu stvar. Što je rekao Krišna? Izgleda da je ovo znanje u svom obliku izgubljeno, izvornom obliku. I onda Krišna kaže, zato sam došao da na pravilan način objasnim to znanje. Opet, jer dolazi do čega? Devijacija, špekulacija, tumačenja, jel? To je to. Zato se Krišna pojavi i kaže, čekajte malo, nije. Vi ste malo otišli u stranputicu. I onda ona ponovi pravilno. S vremena na vrijeme to se događa, jel? Određene reforme, jel tako? U društvu imamo non-stop reforme, zar ne? Resetiramo se. Ne? U društvu imamo non-stop reforme, zar ne? Ja kako pratim, ajde, kako smo punoljetni, idemo na to glasanje, pa onda malo i gledaš šta ćeš izabrati, koja šta ko nudi. Evo, ovi 25 godina, pa ništa se nije skroz isto. Skroz neke reforme se, jel? Ja ne sjećam ovi 25 godina ili više, skroz neke reforme. Slušam, reforma školstva, reforma zdravstva, reforma onoga, pa nikad nije da nije reforma. Kad će više biti jedna forma koja se neće mijenjati, jel? Skroz reforma, pa šta više, dok ćemo se reformirati?
reformiramo društvo, reformiramo ovo, reformiramo ono, ne. Bhagavad Gita nije reformirana spisa, ona je kakav je, razumijete? Znači, Božji zakon je nepromijenjen. Nije sad odjedanput nastupilo, ne znam, proljeće, došla je jesen, evo kiša pada. Možda je ugodno, ali kiše su tu, polako će zahladiti. Jedanput došlo, ne znam, odjedanput ljeto idemo, još jedno ljeto. Ne, priroda djeluje. Po uređenju, ne? Pravilnom uređenju. Ne? Ako ima nekih nepravilnosti, zna se s čime su one uzrokovane. Ljudskom rukom, x faktorom. Uglavnom, evo da se malo vratim na ovaj stih, koji je zapravo, ovaj stih i prethodni stih su biti jako bitni. Čak su i bit Bhagavad Gita, ajde recimo, svi su stihovi važni, neki se više ističu, recimo ja bih htio ponoviti i ovaj prethodni stih koji se nadovezuje na ovaj bitan je za naš duhovni život. Prethodni stih je Patram pušpam palam tojam yome bhaktya jačati tad aham bhakti pahitam ashnami pradat manaha. Ako mi netko s ljubavlju i predanošću ponudi list, cvijet, plod ili vodu, prihvatit ću njegovu ponudu. A ovdje Krišna kaže, sve što radiš, sve što jedeš, ponovno naglašava to. No? Sve što nudiš ili daješ, sve strogosti koje vršiš, kuntin sine ponudi meni. Prabhupada je to u tumačenju raščlanio malo. Jel? Znači, svako je dužan urediti život da bude svjestan Krišna, šta prvo mora raditi, jel? Krišna kaže, radi za mene. Moramo jesti tako. Ona osnovna 4 stvari koje imamo, svaka duša. Jel? Jedan je spavanje, zabravanje, tako je. Imamo te potrebe i Krišna kaže da na neki način to kroz svjesnost Krišne ponudimo njemu, odnosno kroz duhovne aktivnosti ponudimo njemu na pravilan način. Prabhupada u predanom tumačenju za ovaj stih, ako mi netko s ljubavlju i predanošću ponudi list, cvijet i plod ili vodu, Krišna kaže prihvatit ću njegovu ponudu. Ali bitan je začin toga je što? Ljubav. Bhakti. Ali isto što? Krišna ne kaže ponudi mi, ne znam, ovo i ono meso ili ne znam, neke sastojke. Ne. Krišna kaže patram pušpam palam tojam. Nije rekao, ne znam, kako se kaže na sanskritu, meso, ne znam. Mamsa. Ne piše, ne znam, patram pušpam, mamsa, palam, ne piše. Piše plod, list, cvijet, plod. Pazi, neko će reći argument da sad se zadržimo na ovoj hrani, na ishrani. Ne? Koja je jako bitno. Svaki dan moramo jesti, zar ne? Koliko puta moramo jesti? Barem 3 puta. Neki su smanjili to. Ali barem 3 puta, tako? Ujutro, podne i više puta. Neki jedu više puta, ali manje, jel, tako. Uglavnom, najmanje. I Krišna traži od nas, ali on kaže, patram pušam palam, to vam ne traži meso. Jel? Da on to želi, on bi rekao, ja želim to. Zato smo mi svi, što, vegetarijanci. Ali ima oni koji će reći, pa dobro, pa biljke imaju dušu. Je tako? Šta onda? Pa zato ti Krišna kaže, ponudi meni. Onda se osoba oslobađa reakcija, ne? Na ubijene biljke. I to ne. A neke sastojci nisu, nema nasilja. Koji su to sastojci? Gdje nema? Plodovi iz drveta. Drvo ne ugiba. Evo sad jesen stiže. Ono se cigla već. Jabuke, orehi, ne? Med. Mlijeko. Dobro, neki idu, ja nisam sad ne želim raspravati neki idu dalje tako koji su vegani, oni čak ne uzimaju ništa životinjskog podrijetla. Jer smatraju da mi teladi, skraćujemo njihovo mlijeko. Dobro, ajde. Ako oni tako misle. Mi se držimo ono što Krišna kaže. Šta je Krišna volio kada je bio malo? Je se neko sjeća? Daj me podsjetite me. Maslac, dalje. Slatka riža. Slatka riža, to isto mlijeko. Vrhnje. Brfi. Šta je volio? Sandeše. Halava. Krišna jako voli slatko. I gdje? U svim ti sastavci imaš čega? Mliječni proizvod. A Krišna tako lijep. Jeste vi kako Krišna lijep? Od zdrave ishrane. On je svaki dan na pašnjacima. U prirodi. Igra se i čuva krave. Idila. I dan danas se nije se toliko društvo degradiralo. Ima mjesta i sela gdje ljudi drže krave i neki
čuvaju. I ti ljudi imaju drugačija lica. Pogotovo oni koji stvarno čuvaju i koji ne ubijaju te životinje poslije kad se istroše, kad se pođe vijek. Koji stvarno, kao u Indiji, ne, tamo u Indiji nema, oni koji su hindusi, oni ne ubijaju krave. Ne. Krava prirodno umre, ne, ugine, ne. Nema ubijanja. Ne. Tako da, vidite na tim licima kako sjaja. Jeste vidjeli, neko Šrivana u lici? Ko zna Šrivana iz Like? Jeste vidjeli kako njegovo lice zrači? Ne? Lički zrak, livade, krava, mlijeko, snijeg, sunce, sve lijepo. Kako ima prekrasno lice. Ne? Kristijane, vija lika. Uglavnom, i za čovjeka je to primjenjivo. Znači, Krišna kada je sišao, on je provodio svoje djetinjstvo na takav lijep seoski način. Ali osoba koja sjede takav život isto postaje sretna, zar ne? Evo, koji je najbolji primjer? Vidjeli smo iz onog filma prošlu nedjelju. Kad su se govorilo o farmama, koja je farma najviše istaknutija bila to? Odnosno, možda jedina je prikazana. Evo, blizu nam je 180 km, i kako kome, ali 180 km od Osijeka, jel? Na mađarske farme, ekofarma, biofarma, svi kad odemo tamo, nema tko da se ne oduševi, osim jedne osobe za koju sam čuo da se nije oduševio. Je tako? Još imate na... Nije uspio. A dobro, nije se uspio oduševiti. A drugi put možda bude. Znači, svi kad odemo tamo, kad vidimo što kravice, kako ta štala izgleda. Kao nečija kuća. Prekrasno. Krave su zbrinute, čisto ime, prekrasno. Tamo zdravi proizvodi, cvijeće, med. Baš je čisto, idilično. Svi volimo otići. No? I diviti se tom idealnom životu, bakta tamo. No? Tako da, kad Krišna kaže, ponudi to meni, pa prekrasno, jel? Pazite, ali tu prirodu daje Bog. Ne kažu, joj priroda. A čija priroda? Krišna kaže, čija je to? Moja. On kaže, moja je priroda. Jel? Mi želimo uživati, ali zanemariti Boga. Jel? To je problem ove civilizacije. Jel? Uživamo, eksploatiramo i samo je taj ekonomski, jeste primijetili, to je rekao i na hađvalnoj lekciji. Što naglašavamo? Od 4 principa Vedska. Jel? Dharma, arta, kama, mokša. Šta se naglašava u ovoj civilizaciji? Samo a ekonomski razvitak. Mi već 25 godina obećava, mi ćemo biti, kad uđemo u Europsku uniju, kad se ovo dogodi, kad se ono dogodi. Skroz reforme. Međutim, ljudi su sve manje zadovoljni, odnosno sve su više nezadovoljni. Zar ne? Odlaze van, egzodus. Odljev mozgova. Da, odlaze, razumijete, evo. Jer ta arta se naglašava, nema nigdje. Ne možeš ni artu primjenjivati, nemaš posla. Ne možeš ni raditi. Ekonomski razvitak, a daj mi da radim. Nema ni toga. Pa ne možeš ni raditi, razumijete, evo. To se naglašava. Jer možda svećenici naglašavaju, jel, dharmu i mokšu, ali uglavnom njima nije loše, jel? Pa, tako? Njima nije loše, ja nemam ništa protiv, nismo mi ovdje da vređamo, nego evo, možemo se osvrnuti na... Lijepo čuti ono, ali... Evo, država iz proračuna odvaja za njih, ima lijepa znanja, lijepe aute, neki imaju prapade. Čuli ste što je rekao Mahadžala za Bhaktisiddhantu, on je bio revolucionar. Šta je on radio? On se vozio u skupim autima, lijepim koputima, molim? Cipele, lijepe, fancy, sve. Ali što je revolucionarno? Naravno, u toj ideji. Ono što je rekao Rupa Gosvami, jel? Znači, lažno odvajanje, kad kažeš, meni ništa ne treba, meni ništa ne pripada, ne? Pa ni ne pripada ti ništa, sve Božje. Čeg se možeš odreći? Čega se možeš odreći kad sve pripada Bogu? Uopće, jel? Onda Bhaktisiddhanta rekao, pošto sve pripada Bogu, ajmo onda iskoristiti tu materiju. Pa Krišna kaže, to je moje, to je isto zapravo duhovna energija, ne? Samo je malo preobraženo. Tako da pobunjene duše mogu i tu nešto pokušati. Hajde, probaj malo. Hajde. Ali neće ti uspjeti. Uglavnom,
Šta je revolucionarno? Da on rekao, da, ajmo iskoristiti sve resurse za Krišnu. I onda je koristio. I neki imaju. Ali raja je u Boga, nema raja. Ako govoriti političarima, kad su debeli računi bankovni, kad su se navukli. Lako svećenicama govoriti, dajte ovo ono. A kad su ljudi nemaju ni posla da daju, ne možeš više odakle dati. Ko ona krpa kad iscijediš. Znate kad onu krpu što držite, nemaš više šta i cijediti. Znači naglašava se ta ata i kama, naravno, kama, uživanje, ljudi. I takav je cijeli ekonomski program za čovjeka urođen. Kako se rodio, do kraja ima da robuješ. Ali se naglašava takav, super, mi artu ćemo imati super i onda će biti kama maksimalno. Međutim, nit ate, nit kame, a nit mokše. Ničega. Ništa ne dobiješ. Trudiš se, ništa ne dobiješ. Koliko ste puta to čuli? Joj, cijeli sam život, nemam ništa. Otišli svi, poženili se, sinovi, čerke se povodile, nemam ništa, sam sam. Gdje ti starci budu na kraju? Starački domovi. I onda šta pobenave pa se žene u tim godinama. Nemaš ništa. Kakav je to program? Nikakav. A u Indiji, vidite koja pobožnost, još uvijek vlada. Ne? Vidjet ćete kad odete sad. Ja sad baš razmišljam, kad smo imali na Bađanu, razmišljam koliko vas ide, 7 ili 8. I sad oduzmi 7, 8 ovdje i vas te ćete isto ići, jel? Možda za Pulu, jel? I negdje. Zbog Haverdane, pola bit će nas 10 manje. Kad odete za Indiju, ne? Neće nas biti. Neće biti lako. Uglavnom, kad odete u Indiju, ne? Mahom. Vidjet ćete svi hrle u hramove, u crkve, non stop. To je non stop, svakodnevno, to je velika pobožnost. Još uvijek, ne? Ni da nisu, da Indijci nisu poprimili zapadne običaje, nažalost. Jesu, ali još uvijek su prekrasna mjesta. Eto, vidjeli ste tako, išta daje Prabhu, bio je Šoda Suta. I tako još uvijek Indija čuva tradiciju. No? Vidjet ćete kad odete kakav je to intenzitet. Ne? Uglavnom, ova svjesnost Krišna je metoda. Krišna želi da mi budemo sretni u ovom svijetu zapravo. Ali kroz njega, smijete, on nam sve daje, a on želi da mi budemo istinski sretni. Ali ako učinimo ovo što on traži od nas, da mi to i postajemo. I Krišna kaže da osoba ne biva lišena rezultata. Jer Krišna još u drugom pogledu rekao, posveti se duhovnosti, ne brini, nećeš biti lišen rezultata i darme, jate, kame, mokša, tako Krišna kaže. Ako se posvetiš duhovnosti, nećeš biti lišen ničega. Neki misle, ne mogu ovo, ne mogu ono, pa svega se moramo odreći, šta imamo života? Mora se ovoga, ali zapravo ništa nije naše. Krišna želi za naše dobro da činimo ove stvari, da ga služimo, da mu nudimo hranu. Vidjeli ste, na oltaru je Mataji Radika ponudila vegetarijanski specialitete Krišne. Prvo je Krišna kušao, onda mi. I razlika je ogromna između običnog matija, običnog čapatija, običnog sabđija i ono koje je ponuđen Krišna. Razlika je, se vidi. Tko je osjeti tu razliku? Evo vidite, većina vas osjeti tu razliku. Ono što je ponuđeno Krišni što nije. Jer ta se hrana pravilnom prostupu krišnaizira, ona postaje produhovljena. Ona mijenja svoju zapravo suptilnu strukturu. Ona više nije obična hrana. Evo, ona se krišnaizira, ona se produhovljuje. I unoseći takvu hranu mi počišćavamo svoje srce i svoj um. Ne? I onda možemo biti svjesni Boga. Ne? Zato to Krišna kaže. Ne? Krišna zna šta za nas najbolje. Ponudi meni pa ćeš vidjeti. O, džaj. Ajde, ja ne vjerujem da ima ovdje itko da ne voli prasadam. Tko ne voli prasadam? Tko voli prasadam? Većina. 70%. Ako ne i 100%, samo oni neće da se izjasne. Uglavnom, Hare Krishna.
Uglavnom, to je proces svjesnosti Krišna. Vrlo je lak i jednostavan. I Krišna kaže, Prabhupada kaže u tumačenju prošlog stiha. Jednu lijepu stvar ovako. Kaže, za inteligentnu osobu najvažnije da bude svjesna Krišna i transcendentalno služi Gospodina s ljubavlju. Kako bi dostigla vječno blaženstvo, blaženo prebivalište i bila vječno sretna. Pazite, ovo je formula za te stvari. Znači, ovo što Krišna od nas traži. To je formula za dostići ovo. Znači, da ponovimo. Vječno blaženo prebivalište i bila vječno sretna. Znači, dostići to, biti vječno sretna. Tko ne želi biti sretan? Tko ne želi biti sretan? Ko želi biti sretan? Ko je sretan? Tko je sretan? Zašto? Zato što imamo nadu da ćemo dostići ovo za trajnu sreću. Proces dostizanja tako divnog rezultata vrlo je lak. I može ga osvojiti čak i najveći siromah. Bez ikakvih kvalifikacija. Pazite, znači, samo treba biti gospodinom čisti bhakta. To je jedina kvalifikacija. Nije važno što je ili kako je položaju. Proces je toliko lak da može ponuditi gospodinu s iskrenom ljubavlju čak i list, malo vode ili neki plod i gospodin će to sa zadovoljstvom prihvatiti. Svjesnost Krišne nikome ne može biti uskraćena jer je tako laka i nemrzavna. Razumijete? Nema diskriminacije zapravo. Ali osoba ipak treba primjenjivati nešto. Ne, proizvodno reći, evo ja ne znam. Razumijete? Ima nekakav postupak, nekakav metod, jel? Kojim se to postiže, ali lak. Lak je. Znači, nitko nije diskriminiran. Krišna ne želi da nikog diskriminira. On kaže, on je rekao u 8 poglavlju, da mu svi mogu prići. Ko mu priđe, taj će dobiti što traži. Jel? I oni koji su nesrećeni, koji su željni znanja, jel? Svi mogu prići Krišni i dobiti ono što žele. A Krišna zapravo želi nešto drugo, ne? Od nas. Ne da mi ispunimo svoje materijalne želje, nego on želi bhakti, ljubav. Jel? Jer Krišni ništa ne nedostaje, zar ne? Krišna ima ogromne količine hrane. Sve su planete njegove. Svi su univerzumi njegovi. Njemu ništa ne nedostaje. On želi samo od nas tu predanost. Jer to nema od nas. Jel? Krišna djeluje na razini ljubavi. Ne? On želi samo to od nas. Ali, dok ne razvijemo tu ljubav, on kaže, to čini za mene, ponudi mi list, cvijet, potrudi se, jel? Onda ćemo i razviti to. Jel? U početku je to možda mehanički, joj, kako ću nabaviti posude, pa kako se kuha za Krišnu, pa šta sve moram, jel? Pa kakva su to jela, pa kakvi su to začini, pa daj, naučite me da slušam Krišnu, da nudim hranu. Kako se mantra bhakti? Na branici se uzme i Hare Krišna, jel? Jednostavno. Kako? Rama. Tako mantra je ujutro bhakti kad su neispavani. Hare Krišna, Hare Krišna, Hare Krišna. Da. Uglavnom, ovaj proces je vrlo lak. I ovo mjesto, ovaj hram ovdje u Osijeku je, znači, ogranak međunarodnog duša s Krišne, kao što sam rekao. Ovdje bhakte uče kako predano služiti Krišnu. Kako se pravilno ponašati na ovakvom mjestu. Znači, kako biti bolji čovjek, znači, kako imati takta, imati razumijevanja za druge. No. To je, ovdje to učimo, znači. Jel? Da budemo prvo bolji ljudi, da razumijemo druge. Jel? Šta se tu događa. Jel? Ovo mjesto je hram Božji, crkva. Mi nismo klub. Što sam rekao danas isto da mi nismo klub trigune materijalne prirode. Mi smo društvo za svjesnost Krišne. Jel? Ovdje od svojih prijatelja, gostiju bhakta očekujemo da ovih 3-4 sata s nama pjevaju, slušaju predavanja, plešu, časte i da budu svi zadovoljni. Jel? Tako? Znači da imamo razumijevanja, jel? Da smo različiti, ali da poštujemo
te različitosti kod drugih. I da budemo kolegijalni, da budemo tim, za ne. Kad imamo tim, kad imamo razumijevanja za različitosti, onda ćemo funkcionirati. Ako nemamo osjećaja za druge, onda nećemo funkcionirati. Je tako? Moramo imati osjećaj za druge. Nismo sami ovdje. Trebamo se osvrnuti da je tu grupa ljudi koja želi napraviti duhovno, koja želi mir, da dođe ovdje da se prepusti Krišni, da nađe taj mir, da nađe inspiraciju za idućih 6 dana. Ne? Tako? Znači, ovo mjesto je mjesto gdje želimo ispoštivati filozofiju svjesnosti Krišne. Želimo ispoštovati gurua Šrila Prabhupada, naše guruje koji su nam donijeli neka pravila i propise. Jel? Kako mantrati, kako slaviti Krišnu, kako se ponašati na ovakvim mjestima. Ovo je hram Božji, crkva. Jel? Tu ne idemo da bi dubili na glavi, blesirali se, slušali glazbu, neku heavy metal ili ne znam, i razbijali to. Nego tu smo da nađemo duhovni mir, da nađemo inspiraciju u utočištu Krišne, učenjima, da dobijemo ukusnu hranu, da odemo svi zadovoljni kući. To je to. Znači, nije ovo mjesto gdje svi su došli zbog mene, nego zbog Krišne. Njega stavljamo u središte, barem ta 3 sata tjedno. Kad izađemo van iz ove prostorije, odnosno iz ove kuće, mene onako, načelno, ne zanima što ćete vi raditi. Hoćete vi grad rušiti, hoćete vi dizati bunu seljačku ili kako god. Hoćete pripadati ovoj stanci, to ne ulazim, to je privatno nešto. Mada bi mi trebali biti nekako ogledalo iza društva, ali ajde recimo da sad skinemo ovo ruho, ili ne znam, skinemo tilak, niko nas ne kuži, rušite grad, po navodnicima. Ali ovdje je mjesto gdje ispovedamo određenu vjeru i gdje se očekuje od nas da budemo civilizirani i imamo razumijevanja za druge. Tako da apeliram i molim za to. Ne? Hare Krišna. A ja bi ovdje stao, ako ima pitanja, ako ima nejasnoća, pitajte, argumentirajte, pregovorite, možemo sve iskomunicirati, ako ima dobre volje. Hare Krišna. Matađi gitar, tako? Ja sam pođeo u Delhi. Molim, ja sam pođeo u Deliju. Prekrasno mjesto, vidjet ćete ako odete u Delhi. Prekrasno mjesto, to je mjesto koje sam zapravo praktično prvo došao u Indiji. Hram je prekrasan, Maharaj je tamo bio i temple president više godina. Tako da je to, da mi sad bi tamo, zapravo već je sad ponoć, tako da svi bakte spavaju. Ali uglavnom, prekrasno mjesto, božanstva, Gornji Taj, Radha Pata Sarati, gospodin Ramachandra, na oltaru su prekrasan hram. I Sita, Ram, Lakšman, Hanuman. I prekrasne su freske na zidovima. Baš je hramen, predivno, Tulasi ogromno, Prabhupada Murti je u drvenom jednom, kako bi to nazvao uopće, prekrasno napravljen hram. Ne? Tako da evo, vjerujem da je bilo lijepo. Ne? Da li ima još pitanja? Mr. Kristijan, volite. Da, hvala. Hare Krišna. Hare Krišna. Hare Krišna Krišna. kaže, ako mu ponudimo list, cvijet, plod ili vodu s ljubavlju prihvatit će. Dobro. Da, jel to onda sve, jer ne kaže recimo mlijeko ili nešto mliječni proizvod, neki maslac ili jogurt, tak nešto, sir, Dobro, to. u Bhagavad Giti to, ali... Znači to je veganski. Dobro, ako čitate Bhagavatam, ako čitaš Bhagavatam, a si čitao Bhagavatam? Gledao sam. Što je Bhagavatam, ne? Znači, Bhagavad Gita je baza, ne? Učenja svjesnosti Krišne. Kad pročitaš Bhagavatam, onda ćeš vidjeti šta Krišna voli, ne? Isto. Znači, on je tu dao osnovu, ne? Bazično. A onda tamo kaže, pogotovo kada je Govardhan Puđa, ne? Jel? Kada je Krišna uspostavio Govardhan Puđu. Šta je tražio, jel? Kačorije, purije, čapatije, halavu, sandeš, ono sve što smo nabrali, ne? Jer Krišna tam
svoju ideju proširuje što on želi. Znači, patram, pušam, palam, tojam, plus još i to želim sad. Ali sve je još uvijek vegetarijanski, nije meso, nije riba, nisu jaja. Znači, sve vegetarijanski. Krišna proširuje Bhagavatama svoju želju. Ne? Da, i u Giti. On kaže hranu u vrlini. U vrlini. No. Znači, to su Prabhupada kaže šećer, mlijeko. Sočnu hranu, jel, onako, ono, zdravu, jel, u vrlini. I, evo, recimo, mi ćemo imati priliku za nekih 45 minuta isto, znači, hranu koja je u vrlini i koja se nudi u roku od 3 sata od kakve kuhane. Znači, a mi ćemo častiti gotovo i manje, za manje. Znači, sad ponuđena, znači, mi ćemo za 45 minuta hranu koja je sveža kuhana, ponuđena Krišni častiti, to je vrlina. Ne? Odnosno, to je namjenica, ta Boga je u vrlini, ali kad mi ponudimo Krišni, to je onda više od vrline. Ne? To je onda duhovna hrana. Ne? Taj primjer sličan imamo i u kršćanskoj, naravno, tradiciji, gdje se nudi hostija, odnosno beskvasni, to je beskvasno, znači, gdje se nudi Bogu. Događa se jedno, da kažem, taj filozofski ili teološki termin, transubstantizacija se zove taj termin. Znači, kad to više nije obična beskvasni komad, ne znam čega, nego ono postaje, kako bi rekao, oplemenjeno Božjom milošću, odnosno Kristovim duhom. Ne? Ono postane, kao što mi kažemo, krišnaizirano, a ovo postane kristaizirano. No? Kristoizirano. Ne? Znači, ono postane isto hrana u vrlini, odnosno duhovne veličine. Tijelo Krista. Naravno, da ne idem u tu filozofiju sad, pošto sam to studirao, ali u početku su Rimljani mislili u 1. stoljeću, možda i 2. da su kršćani kanibali. Ne? Kako vi čuvate Kristovo tijelo i jedete ga već 50 godina, 100 godina, kakva je to vjera? Ne? Što ste vi kanibali, jedete Kristo? Evo, nisu znali Rimljani onda. Su se kršćani skrivali u katakombama. Jel? Tako isto i Krišna kaže zapravo, Krišna je apsolutan i nema razlike između njega i hrane ponuđene njemu. Ali nije da mi jedemo Krišnino tijelo, da smo i mi kanibali. Jel? Ne, mi jedemo hranu koja je Krišna, sve to je Krišna energija. Jel? Ali nije da mi sad, da smo ubili Krišnu ili da mi ubijamo za Krišnu pa da ili Krišnu, da ubijem njegovo tijelo da je. Nego se događa isto ta transubstantizacija, znači ponudimo Krišni s ljubavlju nešto i hrana promijeni svoj sastav. Postoji zato i znanstveni argument, možda ne sa hranom, možda ih ima, ali uvijek to ponavljam često. Čuli ste za to su japanski znanstvenici radili sa vodom, jel? Znate to? Znači, tretirali su vodu sa određenim mantrama, pjesmama ili nekom destruktivnom glazbom ili rečenicama, izjavama. I onda bi tu vodu malo smrzli, malo sledili i proučavali kristale vode. I onda bi vidjeli ona voda koja je tretirana recimo sa riječju Hitler, imala je tako neke dark oblike, neke čudne prozor. A ona voda koja je tretirana sa budističkim mantrama, ta je imala super pravilne oblike, a pogotovo sa Gayatri mantrom. Gayatri mantra, to je bilo fantazija. Znači, ta voda je poprimila osobine ono čime je tretirana. Znači, hrana koju nudimo Krišni i molimo ga da prihvati i to činimo sa ljubavlju i predanošću, ta hrana više nije ista kao ona prije. Znači, nije obična Boga, nije obična hrana, nego je to duhovna. To je velika razlika. Ona mijenja svoj suptilni sastav. Jer poslije toga, ako se ne prejedu
pokazuju simptome sreće. Ne? Ako se prejedu, onda pokazuju ove simptome. Ne? I sreće i nesreće. Ovako malo, jel, moramo se nagnuti. Jel? Onda imamo simptome nagnuća, ne? Onda se moramo nagnuti. Ali to je isto medicinski dokaz, znači, jel, kad se malo nagnemo na tu stranu, onda se još popuni dio želuca koji nije ostao popunjen. Uglavnom, danas sam najviše govorio o hrani, nije da ne volim jesti, ali poanta je u tome da sa ljubavlju, da osvijestimo zapravo činjenicu tko nam je dao tu hranu, tko je ovo ko nas stvorio, da nije to slučajno, nekim slučajnim procesom nastao ovaj svijet, da postoji više osoba, Bog, da postoji vrhovno biće koje kontrolira, ko je to stvorio, ko je dao, ne. Znači pokažemo zahvalnost, jel? Krišna je, u kojem je ono, pogledaj, 4. pogledu Krišna kaže da će osoba biti oslobođena karme, ako, ko je to? Kilbiša, kako je ono, ko onaj 11. sad mi je na vrhu jezika. Krišna traži od nas da mu ponudimo hranu kao svojevrsnu žrtvu, ne. Čak i ako nemamo ljubavi, ta hrana će barem biti oslobođena karme, ne? Karma free hrana. Znači ako nemamo ljubav i predanost, barem hrana, ako je ponudimo Krišni, a nemamo ljubav i predanost, barem će hrana biti oslobođena loše karme. Jer šta je ta loša karma? Ako ubijamo biljke, neke biljke moramo ubiti. One jednogodišnje, jel? Znači salata, kupus, sve to moramo. Onda nudimo Krišni najmanje da bi se oslobodili tih posljedica. Neke biljke ne moramo biti, znači jel, voćke samo bereš. Ili med, ili mlijeko, ali nema tu nasilja zapravo. Ali opet, Krišna kaže, ali opet ponudi. Zato što je to, on žele od nas i to njegovo. Ne? Jel, mi zapravo samo vraćamo ono što njemu pripada. Ne? Pokazujemo zahvalnost i priznajemo Svevišnjeg na to, je li tako? Na taj način pokazujemo da prihvaćamo Svevišnjega, njegovu volju i njegovu uzvišenost, jel, poziciju. Ne? Na taj način možemo razviti onda predanost isto. Jel? Naš cilj je zapravo ljubav prema Krišni. Ali u početku postoje određena pravila i djelovanja i svega da bi osoba razvila tu predanost. Ja? Ovo je znanstveni proces. Ja, ovo nije neka metoda koja se mijenja, kako sam rekao na početku. Reforma. Uvodimo reformu u svjesnosti Krišne. Od danas nećemo raditi ovo i ono. Ajmo probati drugačije, ćemo malo. Prabhupada je došao sam na zapad, da sad završim s tim, prije 51 godinu. Jel? Pričali smo o tom na javnom programu, jel? Slavili smo 50 godina. On je došao sam, u poznim godinama. Prvi put je išao na zapad, nije se vozio avionom, išao i trošnim parnim brodom. Imao jako malo novaca u svom džepu. Nije znao što ga čeka. Zamislite vi da odete, evo sad, u ovim vremenima, kad odete u Indiju, pa dok se malo prilagodite, bit će malo grickanja noktiju. Jel? Druga kultura, drugačiji mirisi, navike, malo će biti možda šoka, ne da vam to kažem. Možda malo i više. Ali samo da vas pripremim. A pazite ono, Vajšnava, koji je cijeli život proveo ono, na svetim mjestima, odnosno koji je Bhakta čisti, i koji je zadnjih godina ono, prevodio knjige na svetim mjestima, ono, u mirnom ozračju, ne? Jamuna, hramovi, nije se mora maknuti nigdje. I on je potegao u tim godinama na daleki put do Amerike da bi predstavio svjesnost Krišne. Ne? Nije znao što da ga čeka. Je bio kod nekih ljudi prvo u Pensilvaniji, ne? Odnosno Butler se zove grad, ne? Kod nekih privatno, samo da se malo... Od njih je dobio zapravo ona neku vizu, ne? Preko njih je išao, garantirali su za njega, ne? Razumijete, ja, nama se čini jednostavno, sad sedemo u avion pa smo, evo, Australija, Amerika, onda je bilo malo, 50 nešto godina, sanjasi, jel, prvi put ide u Ameriku, nije znaš što da ga čeka. I sam je počeo sa svjesnošću Krišne propovijedati, ne. Vidjeli su onaj Mešas Gift, onu antikvarijarnicu što je bila u filmu, jeste sjećate se? Ali to je već nakon godinu dana malo manje, jel, to je već napredak.
Papa je godinu dana lutao po New Yorku. I onda je počeo održavati programe, pjevao je sam Hare Krishna i privukao je učenike. Sam sad. Razumijete? Ja? I pokrenuo je jednostavno metodom Hare Krishna, pjevanjem, pljeskanjem. Ja? Kuhao je sam za učenike. U početku, molim? Sve je sam radio, ne? Pravo suđe, ne? Molim? Uradi sam. Da, sve je sam radio, ne? Sam svoj majstor. Dok nisu učenici shvatili kad su trebali dobiti prvu inicijaciju, onda su se pitali, a šta to znači guru? Šta on od nas očekuje? Pa šta mi činimo zapravo s tim činom? Što mi se pred guruom odlučimo, zavjetujemo se. Jel? Pa šta to znači? Onda su dolazili razni argumenti, onda se nakon našao neko pametan. Kad uzmeš inicijaciju, treba što je to... Tako su onda bila vremena pionirska. Pionirska vremena su onda bila. Ne mislim na ove pionire iz bivše države, nego pionirske pioniri, oni koji počinju s nečim prvi put. Znači, takva su bila vremena. A vidjeli ste u filmu u što se razvilo međunarodno društvo svjesnost Krišne, ovih 50 godina. Tako da jedna osoba počela se vjerodostojnom metodom koja se ne mijenja i ona funkcionira. Prema tome, ajmo se držati toga, ne? I dobit ćemo rezultat najviše. Ne? Biće nam bolje u svakom slučaju, ne? Ako se priklonimo Bogu. Ne? Još su naše bake govorile, sinko, jel? Bili su pobožni, zar ne? Pa nije ta pobožnost bila opijum za narod, samo za siromašne. Jel? Po duše jesu ih farbali ovi i oni, ali nije to zaludno. Imali su ti stari ljudi jednostavni, isti, bili su pravo. Ne? Boštodešni su imali pravo. Ne? Imali su vjeru u Boga i znali su, ok, to kom je Bog dao i dobro je. Su imali vjeru, jel? Više nego mi sad. Imamo sve nam je tu, a mi opet kriza, stres. Baš sam u stresu danas, nešto mi se... Koliko imaš godina? Pa evo, sad ću 30. Pa nisi 100 godina, Kriza, stres, čovječe. Kakav kriza, stres? Kako su znali naši za stres? Koliko su radili i rebačili, kakav stres? Radiš i živiš, kakav stres, čovječe? Kakvi tretmani, ništa nije bilo. Bili su živjeli duže i bolje i veselije jer su bili jednostavniji, jer razumijete, bili su bliži prirodi, ne? A tehnologija nas se totalno iskvarila i onda smo čuli šok, stres, javimo sad sa svima nam, niko nije dobro, svi smo loše, ajmo se svi liječiti. Dobro, ima tu istinu, duhovno se svi moramo liječiti, ali znate što ja hoću reći, ne? Znate, kad pogledate disciplinu prije i vojska, i prijašnjih vremena, kad čitate one ratove, pa ti ljudi su planine prevrtali, koliko su bili moćni, a mi nešto sve, ali to je istina, to je zato što Kali Juga rapidno odmiče. Slabije, osjetila su nam slabije, percepcija nam je slabija, sve smo nešto slabiji. Slabimo. Zato nam trebaju knjige, da se sjetimo svega, trebaju nam metode, skroz neke, ja ću to nazvati štaki, jel tako? Evo, recimo, ja sam bakta, recimo, hajde, nije bitno koliko godina, malo više od 2 decenije. Metod je isti, ali skroz nam trebaju neki novi sistemi da nas malo, da osvijeste to isto, jel? Moderno nešto. Ali ja ću tebi reći nešto modernije, a ista stvar zapravo. Jer nama to treba, imamo takav um, daj mi nešto novo sad. Pa ovo sam već čuo, daj mi nešto novo, ali ništa tu novo nije. Ista knjiga ja sam uzeo prije 20 godina, ista priča tu. Ali šta je poanta, šta rade guru ili učitelji? Oni tu poruku pretoče u suvremeni kontekst. Pred 20 godina nije bilo smartfonova, tako? Bile su one cigletne, jel? Ili ne znam. Jel? Ali sad imamo sve to, pa moramo, onda tu tehnologiju iskoristimo. Sve iskorištavamo da bi istu stvar ljudima jer
Ko će sad ići nekim drugim primitivnim metodama? Moramo se osuvremeniti. Ko ćete čut? Jel? Onda Prabhu donese, jel, reflektor, onaj projektor pa pukne onaj slike. Jel, malo da... I mi moramo to. Ali zapravo poanta je ista, zar ne? A zašto? Zato što se srce najsporije mijenja. Tu smo svi tanki, ali sloj je debel. Tanki smo, ali sloj je ogroman tu. I to je najteže promijeniti srce. To je... I biti dosadan nečemu i uporan, to je hvale vrijedno. Tako da trebamo imati razumijevanja za sve. Neko je možda napredniji, ima više iskustva, neko manje, ali svi se možemo uhvatiti za ruke u kolo i pomoći drugima. To je način, to se mi zovemo društvo. Mi nismo klub pojedinaca koji tu nešto sad, ja, Adinac sad nešto isfurava, ej. Kuš, a Dviđa ima nešto drugo, ste skužili? Dviđa, ti imaš nešto drugo. Šta ti to nama govori? Ha? Nisam siguran šta je to drugo. Uglavnom, priče, poante su iste, no? Samo malo osuvremenjujemo i tu smo da si pomognemo jednim drugim. Ako ste došli iskreno da nađete neko duhovno poruku, možda ja nisam nekakav najbolji interpretator, ali da dobijete duhovni put, nektar, dobijete smjer prema istinskoj se reći, stvarno ovo funkcionira, ne? Jer to možete osjetiti da ovaj proces funkcionira, zato želim svima puno sreće na ovom putu i puno razumijevanja za druge, da se pomažemo jedni drugima, da osvijestimo činjenice od gdje smo, što ovo znači, ja? Ovaj put i ova kuća, šta mi ovdje radimo. Ja? Svima nam to treba, ja? I meni. Ja, ovo nije mjesto niti nekog isforavanja nekog, znaš, nekih stvari iz glave na pamet, nego jednostavno sve se to bazira na vjerodostojnim učenjima i to će nas učiniti onda inspiriranim ako sledimo istinski put. Ako nešto izmišljamo i nemamo za to volje, koncentracije, nema potreba da dolazimo, ali ovo je dragovoljno ovdje. Ja sam dragovoljno ovdje, svi smo dragovoljno ovdje, zar ne? Niko nas nije ovdje natjera. Ali ako dođemo ovdje, ajmo onda prihvatiti neke stvari, ja? I činiti ih zajedno, i onda možemo otići obogaćeni odavde. Ja? Zar ne? Slažete sa mnom? Da. Eto, ja bi ovdje stao. Sada točka našeg programa je urnebesni kirtan. Hare Krishna, ne znam tko će voditi. A onda nakon toga za pola sata i malo više, možda ću ja, za jedno pola sata malo više ćemo imati vegetarijansku, ne zakusku, zakuska je nešto kako malo dobiješ. To će biti prava večera vegetarijanska u čast našeg dragog Maharadža Kratu Prabhuva. Kratu Prabhu ki jai, Šla Prabhupada ki jai, Osek Yatra ki jai, Gora Bhakta ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Adinac Luki. Jai. Delete. Nema. Ide na YouTube.